Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir Famadji. Oui, bonsoir. Bonsoir Mila Farah. Boum Simba Kaiswaria. Watukufu wa jamalifu de Ukaya. C'est un message comme d'habitude. Il est très important. Ikaubidi rifanye votlasi. Chaque ardie fanya votlasi. Hasbabu ya empêchement wana ihtilafu rakana rakanzaru orange ngio oblige rifanya basa auko usiku wa maudu usiku ikawa komoronsi pia ngwa emashisho house lo mu Faransa ngayo komori luonezwa komori wajuka utsaua waonezwa komori wajuka utsungua même si ngabo mashaka menji wa upande wa wizi na batanzanzo sifanywa chazo jongomba de aman watukufu na partage message aucun des messages Jacob de l'ifanye votre assis salut la majenga kapashia wa alaikum salam mama Nizar wa alaikum salam Kuraishia Inusa wa mnyezi mga jori jailia ya hifadhi wa kumoronsi pia inshallah gamina message ya mwanyanyasi ulohunu Marseille ulohar mashagre na tambu wakati kao hahundu msiba wa alaikum salam mzwangu mze militaire haundu msiba ukaha parufanya ukumbi haunjilia zemali hende harendo anai harendo adaba hapulwa hende zahe baada pulwa hende zahe ya dhulumiwa hende hakansi hawazamahana maha na abuhaza ya mnamwana kajabuli wa ya deklare mnamwana hahe wa alaikum salam Ahmada Saidi hajihundu heze tabu ya zungar maukumbi ika oblige ya jia kensi ya pense ya fikiri haja halola mwanamshe utsona kirtasi mwanamshe utsona kirtasi hunu Marseille ika oblige wa alaikum salam mama Nadia wa alaikum salam Ali Elina ika oblige mwananyanyasi ya jia tsahi utsona kirtasi mwanamshe atukao haenshi dena hunu Marseille hamlola finalement mwanamshe ajua kange mziro hajuha hatlawe mrumahahe watineke mrumeha confirme ke mrumshenge mziro hede hangariye mwanam mahahe bahare mrumahe katina kirtasi umuhimu hakanza yamire watukufu ngasinane suji ya saya de aman rare janjarme suji ya hatu doambia wa komori ya ukaya doomba Mwenyezi Mungu o usiku wa maudu ukaneheli ne komori ya hatu doomba Mwenyezi Mungu ya jaile wa komori wa tijitwe haukangarona wenji washangilia o wi rash wa sa mama wa alaikum salam wenji ruwaona o wahimilia ye gouvernement ikao la plupart ya he diaspora wajuhango wanaongo ambao ngabo dictature rangu depuis très longtemps 2019 jusqu'à maintenant garono kema je viens wasihi hawinji hashuhuli na mpartage s'il vous plaît haini ya njiabo unidungo ulo amiwa hangu na partage la plupart ya wantipia wajuha wambanga wa dictature depuis 2019 o winji ngo hunu Faransa o winji do wakuangale Komor o winji do wakufanya maendeleo yansi yani de diaspora ikao garona wa Komori wanji wa vayorange ya bile hawenda wahimilie Imam Ghazali na uzina na magari na haiba na ambiasi na magoma rangi honzuani hata uja hata ngazija na hata mwali ngalonao heli ikawa bahara azali maudu ritiwone mju hamambaga mkozao haukai zondi zina kaudu hamba ukaya haini manadamu hahiano wako mwanza na watso mwanza shaizo ruonao wa Komor
owinjwa wanadamu ruwauna wajazao harma ele mabunjilio ya sarse hauhimile muwahe daula na mdojua ya ukaya qu'il pleut qu'il neige garjo regrete wani domjohe ya vanu mbabuhe ri amino nkwambia nadamu wenja ukaya hewe vanu haini ya vaye ya bile ya sarse ndabala baike kanaka umvoti shahede hamjaziza le bunjilio ya dunia wamnike sondage na pourcentage inji ya bori huzo na winju watsona kilomba ukaya hai na mchenda marenge dimili mvaize madame mabunjilio mumlawe enrongotsi ndiyo baike kajavotiwa so muhima heye dunia ya inu africain na inu européen no walo hunu wenji ne majournalisti walo komori gwaona mabunjilio ya hao heli ya jazao yo strategika o mkomoru joure me amrukoti yeda yarenga 10,000 daboka na mregemle hali shaha huzongwana kairi iyafanya mru siasa rahani ya vutimru hauke yafanya mru kampani woyo uvura nadamu wenji bileten zima ketsana bileten raro bileten sana gamonombelbela wanji hata wasuma uhitima shurina jana ezamando naskane heri netsia hatu s'il vous plaît n'en partage ezamando naskane heri netsia hatu rare janjar ma deuxième sujet obligatoire vira mo sujet amandoine mambiani hewe yekade heli nubwa komori monako wenji kwa vayao zirangiza bile wedwa doromia azali koti ne serse koti yabwesi longu nufaransa narji komer jimaruse wi hadi bakar alaikum salam rijoka ya ika azali do hanza yafanye gwanzima ya renge hau azali wa komori wanzi wa mvoti hauka yantina ukubali mdo hambari katwanziwa ye problemu ngena wanadamu ngwa msutena ngwa indao shawarditena ngwa wahara neze election ngwa bloke ozinji na zinji alaikum salam fahaya Mwenyezi Mungu na pwene shar yali jaile heru na baraka yali pwene shar shahu wanadamu watu hanza enti haukaya yo wanzu enti dolo na mahabaneti na banu yezi niyo ujwaulawa hiri isho ujua kakushikanti po Mwenyezi Mungu yakuta manishumbisha eske ni wanadamu wa Komor rangunzuani mwali ngazija mtije muheyaba nuwinju hani mduamba ukaya azalika tina wandu bonsoir madina ima mduamba azalika tina wandu azaligena wandu haukuwa nadamu watugoida bala umjaziza kwa tujifikire maudu hao winju hani gamonyo hele zingu zaheya gamonyo heli walo krizi gamonyo heli walo tambu gamonyo heli wakomoro walo haruma souffrance na nyinga mwendo mumremi ya makoti yabonga mabi wana malohu nufaransa winjwa hawa jilatizia winjwa hawa fanyomba kwamba politiki winjwa hawa babu hao eka azali 2024 reka hashindi hahidi harenge reka havotiwa na ribaeze hanywa mriaja usi hakomore dao nimba bize famii bayabo wakomori wa mrabihani kwa tu janza kwa jengao ebansi lohu nufaransa lohu ikano buofuriga konslatori gamjokana kursi lo ya bonjojo hula na onga ukomori kutsila kutsoma konslatori shango jota pala tanzuhuna mbangule de mwaja muhimilia mrumdabo kaya hanika 10,000 tilangetu liko tivaya vala humangeze pourcentage ye pourcentage jofanyi wa TF1 hawi jofanyi wa France 24 yodi yako ishasi le pourcentage ya hanyo nyuanduika kama sina tamarongo ya wema bunjilo muhimilia o gamu mshangilia o gamu mwezao pourcentage nji maudu yo jafanya gwanzima hazulumu wa Komori ye dunyangu wa juhamba ukaya haka wanziwa. Mwenyezi Mungu na niki hatima njema izonanzao hauzo jowumba di amani. Di amani haledana harmwiti. Mwenyezi Mungu ajailie yensia hatu rihunlemlezi ujoka na mahaba. Haukaya karjahisa tomaya. Yo ujoka mwafaka Mwenyezi Mungu na mbe. Sha vanu pourquoi ni serse mwabanganyi na wanadamu mlo wahara mzingamanya we makandida mtuhanza mlibere ze procuration mtuhanza mlibere marais hauye maranya ni maasasori wajuka na liberté normale sham bloqué ze avion kasuja wanda nzuani kasuja wanda mwali pourquoi mlo na wanadamu yode manarjo ya ukaya vanubaike kwa javotiwa sho wanadamu ondo wareme ya makoti wenda ukadona ondo wasutena wajazizao yapo maudu ye sondage tefe wajwe ifanya gwajwanga le mabunjilu yafanyishia
c'est normal wambe azalinge premier haukuwa komori wende gwa mremia au makoti wakomori wende gwa mshangili yao maudu ya ukozondo ya ukozo sidami lo faransa na bongar aminokasi lo faransa de lo wenjiri damu hawa mwerezo ya boketina mana su lo faransa jirdo ba ndo bagatsa shwa lo komori wa lo mroni wabao wimbo tozi kuku mon frère rike wanadamu richo masaji maudu rike hunu faransa ndamba garongolea walo komori bankwa tabi hao ya basu lo hunu faransa na njiankili a partir ya maudu ne mabunjilo ruona o serse ya jazao ya bora ngule wo na jikomer jimaruse ritijera do hamba ukaya ngarongolea walo komori shekani mlo hunu faransa mjihati juma babuha na ukontre gouvernement ya azali ya bonga manzo soliso walo komori wasahilishi haukasise maisha hatungayo hunu walo komori kwa tujisikinia walo komori kwa tsuo na kagazbisao walo komori kwa tula mhazesprit zao so walo komori ngwa himiliao ya gouvernement inu ya udoheda na urema masama na ambiansi na ngoma ri amino ukaya baike wamba wanikwa mapesa shangwa endao hafierté hauka wede gwa mjazizawe pourcentage gwa mjazizawe pourcentage. Merci beaucoup mbotswezi wakati kanyoti pia gamwele wao ya ukaya eze pourcentage neze sondage skofanishi harmwe dunia okwado ninda ze votizi hise wa ufanya sondage raze votize jarelo deja bo wakomorikao kamtuele okasi lohnu mangaga mfikiriao ni ze sondage za Imam Ghazali meserse ya hae deja ye dunia ngwa mnikao premier raidi gamwendao mweda harme mabunjilio mwemlemea makoti na udomshangilia abona mdo joka gamjinu sawe shafuha gamjinu sawe shafuha show what watsodo wanede mwado hunu faransa joka udohi mabanu hamba ukaya azali ngovinu mwado komo na mumrensi yatimize mara ya wale komo de mara ya kwa tujisikinia mara ya kwa tujanza sinya ngui mwana mshombo hanu tabira hangu hey so no tabiri ya hobo tulam hey ebidi yao ne tabira hangu shiru hangu nizungu na poneshara watukofu na mkera dhonda hukana baraka na mkera virike massage na mkera virike wanadamu wa udojua ihorjoka mweda na mkera dhimdojua ukayabanuwa lo hunu faransa gwa msikini yaoni hakuwa lo hunu faransa ngwa lao ngwa nao ya ujoka mwade ngondola pitali ya ujoka na susi nga wama doktor mrungu la lomba vanu ha tranquilite rihundwa mnaria lilhoso mishana risimbuha rimangalia ni nyimlo iho komoro alafu kamtuelewa kamturambua shanga mwenda umashangilie mungu mwene sokaya on est fier de toi hauka haini yananga 10,000 hau 5,000 ya vayatriko uo hamwa ani hanzazali rahanenda ya mvoti hauka kwa dunia mhalalishe dunia ukai mwaneda mwengu harma mahada yaboga mwambeni bwa komoro yabo nyinyi s'il vous plaît gamluditse na ni mwabieni ni wanadamu wa komoro mlohunu faransa ya baba sanritsikane haja wanadamu wa lokomori sofu hani mlangale famia hae shemara iya na wakoze kandasi na wasufre kandasi hauka kwa tujisikinia kwa tujifikiria kwa tuna ya ukao wenji wajitole walohunu wa babu hao yenda hata irende ha virus gabwanada mwa babu hao mwerezo sosio wajuanza azali ya toka habo ni watiparo jozi ya direct wajuanza azali ya toka yabo ni watiparo juhamba kwa tuzia urongowa vanuko rongo ngarleme wawo inu energie shanga bo mzoeka umruha urwa hamaze su jeune ko hamba unu mzo ulongu manga la plupart wenji kamidami na uhun wautu waloko mo lobega mwasikino shada su longu France yamba mimbela dina hadha khasa shani mlei hokomori rimsikini yaoni rimwani yaoni kamtsone se mahaba hanyu ne diaspora yaboga mabonyi watukufu mlohunu manga ekandizo azali hafanye gwa nzima hau azali hahunduze voti zinu haini mndu nafanye namna ya ujitsaha jahundu mbatarati bu 2025 ya senda uneze fami litikensi ludo hamba ntsinti ni mara ya kwa tujisikinia mara ya kwa tujifikiria ya bonge ya ukaya haini mndu na lemna nkuwa haini mndu na mzaza haini mndu na mbaba haini mndu na familia hani mle famia hai Mwenyezi Mungu na niki hatima njema
Wiyake maraya walokomori walihitima. Maraya walokomori kwa tujifikiria. Wanadamu wengi wajitolia dans les réseaux sociaux. Wababu hao wafanye tout ce qu'il faut. Wanatue énergie hasibabu de population lokomori. Gani komori kam tujifikiria, kam tujisikinia, kam tuhozone diaspora. Kasi karti hunu karti sawa na nimloiho. Walo hunu gwa maniliaoni kam tu reveye, kam tujuha, kam tuona shagamvayo zetriko mwenda mumhalalisha. Gamvayo zetriko mwenda mumhalalisha azari. Gamvayo zetriko mwenda mwonese dunia ukaya ngena wanadamu. Yabo msa mhuzu ongwana. Mhuzu ongwana. Pour Mwenyezi Mungu ajuru jana heri na baraka. Ajuru mes deuxième sujet. Arrête de m'appeler. Pour Mwenyezi Mungu ya juru jana heri na baraka harumwensi ya hatu. Yadi jali wanadamu wajukana mahaba nitsi ya hatu. Merci beaucoup les azida. Shaka mtuone sa nyanzo na mahaba ukanga manzao yenzi. Shekada si diaspora ikawabidi renge mesure total. Ya ukaya na wakensi wajisuke walokomor. Wajikome walokomor. Haukanga amini ya ukaya baike kajavotiwa. Shahai ni ujuhenda wala isondaji. Ngiyo ya hae. Izo nizo mbushi yafanya. Ye mbushi hatofanya mabunjilo ya hae ya jaza. Homisi kruni kajahunra. Wele kwa jamvote. Shia dunia wambe ukaya hahundu. Haukaya haka na nade mwaka muhimilia. Waka mshangilia. Nyezi munaniki khatima njima inshallah. Watukufu gamjorme deuxième sujet. Sha amani na usalama na ihalida rarmetsi hatu. Nyezi Mungu na huzoneti inshallah. Ho hanzahi rabbal alamin. Nyezi Mungu alijaniliye amani watitlihida mharmointi. Nyezi Mungu ajali ujuka mafaka ya munda ukaidi kun fayakun. Heni ujuka na fikra ya uhiba. Nyezi Mungu mbei matu. Hau Nyezi Mungu ya mjuji. Hau Nyezi Mungu ya ekarte. Ho hanzahi rabbal alamin. Hau kangarjo ya ukaya winji ngwa kozao, winji kwa tukoza. Aukasiri longu mufaransa sisider kozao. Shewa kozao ndani. Na nyika mtsona kaga mkozao. Yabo ngaramine ukaya kamtsu koza. Yabo siri longu mufaransa. Gajo wazimbiza. Bientôt. Gajo usihana desnana demanda mwazirezo. Ekai pasa longu mufaransa. Hajama udu kwanzo doba nguwaniliwe maranyia. Nguwaniliwe maranyia. Ngukwesizo maranyia. Eka azalingira isi. Na mdaizi hanyo zahanyo. Gajo siana da sina nyana merezo sosio. Haukawe izonrabo kamtukozi za maranya. Yabom lihitima kamtuja uziaze direct. Eka ipasa. Azali hafanya gwanzima. Hau havotuanu wa komori. Ngera isi. Karjaranga initiative sulongu mufaransa. Rakoreksione. Ye maranya. Rawalawa. Wajisuka. Azalia wapinis. Hauye gouvernement wapinis. Shamju hai honyonsi pia. Gamanzo mdohe ya mazerezo. 2024-2025. Mdohamba dictature ngawa ya ulowa. Gajosi hana nani. Haukuwa bidu ajisikine de maranya na maranya katujisikinia. Ye periodio gajoka live na live slow numa gardo wangananda si hawasi. Haukaya ketina maana. 2024-2025. Jelkar mazerezo. Mdohamba gabo dictature. Na maranya katujisikinia. Maranya kwa tona ukaza na kukaza ndonai. Shawasi ya wagodo mumilar mama bunjilio. Eske yongyo na maana? Ketina hata maana. Watukufu Nyezi munaniki khatima njema. Haukaya ekaido hanza yeye yambe ngubaki. Haungu hunro. Haungu fanyo gwanzima. Yabo maudu ketina maana. Wakumuru walohu na uduamba go wanileo maranya. Hauke maranya kwa tujisikinia. Kwa tujifikiria. She maranya wao. Duaonesa ya ukaya nabaki. Haukangari manzao. Baike ngujorenga hamvu. Shayabo nyi maranya wakomori. Nyide mwamwenesa ukaya. Mkao manza ukanga modomo jaza emabujilo ya hai. Shahaini ujuka mafaka Mwenyezi Mungu na mbe. Inch'Allah. Watukufu garjao harma et deuxième sujet. Deuxième sujet, oui, Mama Yassine. Deuxième sujet, il est très important. Merci beaucoup, Tawilou. Il est très important. Mais l'importance, réveille wa Komor. Yaukaya, ni de mloi hombao, ni de mkozao, ni de mweda msutene, ni de mweda mhimilia mwaye bile. Na kairi, e yafanya mdu kampani, rani ya vote mdu. Azalinga mfanyo kampani.
gamu mwenjeziza we sondage ye dunia ngwambo ngena pourcentage nji hehe ni mwenda mumhalalisha emabunjilo ya hai yabo nyinyi de monesa ya ukaya yemwema maudu hojaba nurabegari manulia une nanyika mtusikenia kamtukoza yabo ketina tamana haukaye mkomori bidia unese ukaya ketubidi nirenge triko nirenge na veero ni vaitriko ya azali nede hanwale jibuljulo la sarse nede na msutene na bonti na kamvote wiku na mvote shabale dunia waono ukaya azali wanzi wa hema bunjilio. Oui mama Ferdina, mama chérie, longue vie à toi maman, longue vie à vous. Yabo garambo wa komora jaja ma deuxième sujet ya ukaya hewe amani na usalama ndio ranzao zehiti mazila gar amina ya ukaya Mwenyezi Mungu na hifadhi na zehiti mazila Mwenyezi Mungu arinike musomwema na zehiti mazila. Wa alaikum salamu mzohangu mze Shaban heze baraka za Mungu na mtume rudo jua ya ukaya hewe wakomori mhalalisha azale mabunjilo ya he dunia ngwa onao ya ukaya ngena na damu wenji hasibabu danyi yabo ikaubidi lilengemezi rusi diaspora yekakwa lingamaanilawe maranya maranya kwa tujifikiria kwa tujanza ekaidu anza azali ya bakivano hata 2024-2025 yabo ketina manager heva nurdamba azali na lawe yabo katona rabuka na baki ya pinise maraya wa Komoro na baki ya pinise ye population hauke population wazanza yabo 2024-2025 ekaitoka azali de ulo yabo alituone shababi hafanya live ulo harme diaspora ya damba gusikime maranya contraire na wambe ukaya wazidisha watimembi watimizi ba wazanza haukaya kwa tuone sa ukangwa kwezao shawajuangwa mlema magoma na ambiance na matar hawone se dunia ukaya si wa Komoringa rimanza si wa Komoringa sifiri na subhanallah wa Komoringa jarme deuxième sujet ya shababi yafanya ukumbi hunu Faransa ikao ukumbi wa hahe bien sûr mzee wangu yekaranda azali hahibi iyo dunia ngwa jomba ukaya na mdaeze hanyo bari wono wa Komori wa muhimili wa mbagwa manzao kwa na uzikubali. C'est ça le problème wa Komori watoyelewa izo weyanzu yafanye propaganda wa muhimili ya mabunjilo ya jaze aux Nations Unies wona mabunjilo ne maranya daike wala wanga tujomvo tukwa jomba arrêtez-vous les Comoriens, vous êtes vraiment bizarre. Pourquoi vous dites ça? Ukahibi nabo gagono heli mamshangilia yabona mdojo kahai nienda hanme mabunjilio ge responsable ngelo maana maudu azalio karaisi na mbayo wananyo hanyo hasonda suluhu Mfaransa halimbulie yatimizie maraya haukazonizo maraya wakahanza watukufu gador ma deuxième sujet shababi kao yafanya ukumbi 2021 ukumbi wo sujet ya hiyo tiparo ifanya haukaya halola mwanamshe duna nationalité hazamna mwana deni mwanamshe huo shi mwanamshe hamdungu kajambuli ya deklare mwana baada kajambuli ya deklare mwana hamdungu bahatu wanauma hai ekaga mweshele yao wamdungu wamua wambihi wambabara mbavi shababi wola hede haka vraiment bouleversé hala tsambabi yedira haka Marseille huna kaudo jibabusa heze malizahe alata finalement ola shababi haja haunu ya ukaya vomie ya rengwa katuwahe katsulola haja kantilangu 2021 yabu hata tasi 2024 sha en 2023 haja hajua mwana mshika ukatina kirtasi haunu ya ukaya vomie lole mrumshe utona kirtasi bala anlaka ngamjwanziwa hata mrumshe wea jokoja janje le bungu la umanga le bungu la kijevia ya njie mabibi ya menye esprit hauno ya ukaya vomie ya lole mwanamshe utona kirtasi baungu jomstehimbabi hajambi zwa hunu Marseille hadluzwa mwanamshe wafanya mna shughuli wakidahoni finalement bwe shuli yafanyishiha ula mwanamshe hende nguba kidona ula mrumahe wakate mwanamshe ajisante kage mziro kajambie mrumme hajuha hayewa mrumme hala wahazini haja yabu yatahe ula mrumshe kajamona ngwabwe mrumshe haroha ya jiareje
Mrume hashidi hafanya 2 heures de temps homa yemasihu lerambili homasihu mrumshe kajarejei mrume haperturbeha hapara ifamia mwanamshe hani mrumbuka tuzijua hapara mwanamshe mwanamshe kwa mbuka tuzijua ola hajihundu ya ukaya yeye ufanye na kana ujahundu polisi na eti mrulo na kertas mrumshe ba eti mrulo na kertas finalement premier jour deuxième jour troisième jour il a famille que jajua kwa ja réclamer kwa tuhafiliha mrume hashangaya hamwambia mrumshahangu ntsumona mrumshahangu ntsumona ntujua harende eza mhunda hinri si wanadamu ye fami wa bayaze hanyo yabwe mrume hashidi harambokaya ye fami gwa mrumi yao complot subhanallah mruguronsi ya utone nationalité haja ya lola yo utona mruguronsi olone nationalité haja ya lola yo utona mrien champe contraire mrugu johanshi pur raha nuulona zekirtas hetambe mwanyanyasi kao mnyezi munajalati late kaseti mnyezi munajalati juhemuo sha haizo mwanyanyasi heli yajisakrifie yajitolea yaona ya ukatirendo anayi wakumbi minafanya siroswambio tirendo anayi vomien lole utona woyan lola hajihundu même pas 3 mois kwa jazifanya wadzima ola mwanamshe hajihundu banda hajisante ka regle hazia hatundu hahundu kange mziro hajuhaba mbaya mrumahe kajamona ye fami wadaza panda 24 heures kwa jafanya marongo 72 heures kwa 48 heures kwa jafanya marongo 72 heures kwa jafanya marongo mrume katsuelewa zabari hindi ye fami mrumshahangu watso ujipalpite watso kanata ani watso hafiliha banda mimi mrume gamibanu wa michiga mtabio ye 6e jour mrumshe wahe mwanammahae weikawo liyarenke mwanamshola ya muhati yakamwambia ya ukaya utijitabishe barangu wabakia buhatarlona sijuru mrumshaho yatsohu jaboka tsuta fanya utahe mrajina hambe yezi nuzilanda eza jirihindu o wakatola mwambie helila ye mwanamme hakansi ye ni pare turamu ye nabie turamu haransi ya tsahinamna o wakati ya nabi ya tsabanike numero ya he mwanamme hae si pare mwanamme hae kajajusa si hansize mwanamme hae message si pare mrumshe wa he mwanamme hae hajusa alhamdulillah miumjua rihadisi haneza ukaya mbabutula mruka dosi hagiri eka mruka twanziwa mru henda zahe sababadeka mruka twanziwa mru henda zahe mais pourquoi elle a accepté même pendant la yatufanya 3 mois eshatsonge mwanamsha juhenda zahe hinri eshatsonga ya juhenda zahe hinri ambabutula mwanamshenge mziro na ye mwanamme timlulo na papier ambashe mwanamme ye mana ya mlo langu jono capable bada gufanywazi ya tsahimra declarer mwana haba hata hizo mwana mahelo jo declarer mwana saba s'il vous plaît ngeda haba ge honda hon saba nike mwana msha désolé turamu tina uja unike mwana mshe umlongoza shele mwana mahai shele mwana maha tujujaha nifungua ho haniranti tina uja unike hadisi dawe naye saba yemru nike mruma habe mruma ngu haonoze apeli wa mpara harambua haonoze message wa mwenti za harambua na ikaja hurenga ya bobo mwana mangu turamu mwana mshe katumtsa mwambie ya mfungue saba ewa c'est ça parce que ngem zero ya bomru mekatina valeur yo demanda razuma ben ka wenji wa hanyu ga mtsungwambio wana hanyu kana mtsenda mamitiwa bagajo declare wana karanzura biye famine ni mwambie mwana mahe woi ya ukaya bo wewe mbese ngodongo bila burundo soma mwana mshaha haukawa mru wa bidumu $100 radi ho accepte mwana mshaho ya lolo hu accepte mwana mshahaho humnika mrumme wewe hukayabo wede wa mloza nana mbabahe bandage komori nana mzazahe mwana mshaho ibanda hafu lewubu mwana mmaha ye mwana mshahaho ngemziro gojo umrengo mwotsoda honi bahadi jo mdeklare mwana wewe yeke mwana mmeha poursuive haonesa ya ukaya tilo la mrumshi haukaba no ce qui est pur kama nzo mdoju wa wanadamu winji mtsona kirtasi na mdoyele wa ukaya mrutsona kirtasi yoju wa hashitaki mrutsona papier hayana droit mwentino gena droit na be ukaya tilo la mwana mshe sowa ili katina kirtasi situation emrumsha hangu gemziro
hanila wa bahari mwana mhe gujo rekonese mwana izo nyonsi pia kamtujwa ya ukaya gujo jua yedi azambe shamjo kaya suri gujo kamuhara gujo kamuhara kamtupari sa madeside hamadasi kamtupari sa mruha madami ikawakate polisi kaga mwarongozo njajudo nungo hambaba njobwe matu na rongozo ya jiku na ikawarenge haki yangu ikadamiza njosu mtambi arrêtez-vous vous êtes des corrompus njajwa bana fasi yabo kama tunambie famille mwana mshawi ikonganyi Marseille yonti pada nyine mwana hani si hadisi na mine mrumshahi mwana hani si hentize mwana mahahe message si pare mwana mahahe kajajus eske gamono kaya wou binadamu eske wou silamu eske c'est comme ça lewo mru katsulo la yolona nationalité manazala banu ya dialo le utsona mru ya nshiampe wodo wakati mrende ho mademo na mavampiri mkansi jumaurila lewo mru gone ukabadi yolona nationalité ngujikiki yolona nationalité ngujondunga yolona nationalité ngujonredanayi raile shababi wi hauno tambu e shababi wi hauno utungu hafanya ukumbi harmantinu 2021 hajaharendo anai hadungwa hazamna mwana dena mwana msulo na nationalité hate mwana hekajajwa ya mdeklare e mwana msula hampahweda warengeze mali hajaharenge wakati havumma harenge wakati havumma hauno kangulolo utsona kirtasi balanla kangujoka hampe wa alaikum salam kikimaweni gujo respire finalement 3 mois ya dialo le utsona ya bogarma miyaoni bwa tukufu ya ulona nationalité na utsona ngwa usawa. Merci beaucoup mwana makiki maweni. Yo utsona yo luna nationalité nge wapeu, yo utsona nationalité nge vampiri, yo luna nationalité nge demo, esprits zirande ha fantomu ndiwaza ya ukaya garijodo henda haruma ADN. Garijodo henda haruma ADN ya Latif. Manamshi hamada we juste ukanza honde mrume ya hulole quelques jours unjie mnamana unatse mruma hawedeza. Wa alaikum salam wa fulani ya Latif nyezi munalike khatima njema dizo ze fami fantomu ni ya mwana mshawai bana mwana mahonga mjukaye mguguru gamjuke mwana mahonga na nationalité il a qu'à venir me chercher, il a qu'à venir me voir. Chaga muhambi wewe mwana mmehamadawe sur nesikeba ngodo henda Burundi deni mwana mshaha nesikeba ngawe na ngoma ni mwana mshaha haukabidi ukabidi wambe mwana mshaha yabaki hondolani haukayondo waifanya waumbiza shababi wamumbiza ni mwana mshaha owaili kwa tina kirtas shahata jona ukaya ye mwana hanjia ve ya rambio ya klawe ça veut dire quoi, ça veut dire quoi ngo joke mwana wangu jojana mo nyezi nguna mvukisha jana na mo ese ngo jokaye maisha honga jokayaje na yakeme maukasi wanadamu yoti nje mahombi mrudu wambi yaboga mwambi nikahewe mrikaro hombi suwana umeketi na ulona keti na utona mbala uzulifu wa manga mbala uzulifu wa lakafu njaga mrindao na subhanallah mbalia uzulifu wa lakafu mbalia uzulifu wa manga njaga mrindao na subhanallah. Wa alaikum salam papa Maira. Mnyezi Mungu nalipwene sharia heze fami fantom. Haukaya banu hata wanawasho hatu watona makirtasi waloma bledar komnu gwanzao nyikumbi winjua hao. Waloma bledar komnu gwanzao nyikumbi winjua hao. Unuhamba uzulifu na umavutoma ya. Lobo ntona kirtasi na jana tahi mwana hotona kirtasi. Mwana mshe wa utona papier walolani mwana mme utona e mwana mshide ukuna avantage za uhunda kirtasi haraka ruono ukanga mjori vumwe hoso mweitso ya utona bahata virus joka udom jo hitwani ya jambe katuta hemrumahe shemrumme ngujoka alezi panda 1 2 3 ans hata mrumsha joka hunda séjour yela kafrim jo matoni ya nje virus ntsohutaha laisse-moi tranquille on arrête là wakati nge jonke ni shemrumme ya hunda mbaiza mahaba ya budwa dwenda Burundi tranquillement ya buya dorongozi wanro ya dokomelomba bemaravu ya dokomelomba bizenyile yo wafanywa mna massage hata wakati yela kafijo huja gewa nkudi hematso wambe ntsuhuta rido fikiru kaya gamjori ransiri respire mbabi haukaba nhomdulu la mwanamshe utuna kirtasi yo usimbu hadi mwaname ukawodo ujuta hama pesa tahimra ja deklare mwana
Uodo utapa lo ilia tsa ya libenyumba uhundamba vangu lale. Uodo utapa lo ilia uhulemba hingu ule utife. Ya wemrume de usufre. Shamdzihe mafu ya demo. Gamanzo mdori meta en souffrance. Mrungu tlawa ye mrumshe hula. Ulona nationalité. Hajaharenge ya utsona vahengu hentise reservu zahaya. Hatuwa kata jwani sohungala kafu. Ya doa beneme toshopa. Ishia. Gabo jotlo. Ne m'approche pas. Voilà déjà d'abord déjà. Ya sata niwem na riali la kafu. Bobu putain. Ntusimbuha. Gamtsongorenga wana no bahara. No liwa. Subhanallah. Ya Latif. Wana shohangu. Mbugu tlaouhula hajauna jaunu mashaka. Ya po vomir de lolo alona zena soladite na ike garjo donga deuxième jour. Rahana ulo la bledari. Utsuna mbarongo ya jatsi bemrumbi. Nankalizi zinjiza wazati de mwana hangu. Ye kago mlolo kumbi na wale mwana heka tina taloni sho. N'importe quoi. Subhanallah. La CAF, ma soeur Kala. A cause ya la CAF, bwana shoangu de chatsongo wandwa mahani mtu wanika valori. Bon ma soeur. A cause ya la CAF di yatsonga wana umewenja tsoba kindolani. Au kala CAF kamtusi mbuha. Gamtsongo bakoma la honi mtsodo zaya. Mwenda molibu wandwa mahani mjondo jamwa subise. Au kama namsha usimbuho. C'est rare ya kode da mrumene parce que yo jwele mrume ya simbu hao. Shama namshi ya kansi ya talesi sende harenge. Argent facile. Ye mrume kaja paroni hana valeur. Oto doru jana ngalo nai. Okwadwele wa msimbu. Shama namshi msimbu ufanyo hazi. Yo ujue valeur ya mrume ufanyo hazi usimbu. Allô maman. Njawisha rango botlasi, ça va? Oui, Shanga m'a directé chez le Ganjo para maman. Bisous. Ok. Nyezi mgunarni ki khatima njema inshallah. Wa alaikum salam beikadam. Subhanallah. Ya Rabbi. Yemana zendo la zitsona valueri de argent facile mnikiwa o. Wango mahani wa simbu hao. Mlala, désolé les kalima. Désolé parce que ça va vous faire mal. Mlala nga mtsongo uzimba zemba. Désolé. Na uneneba. Désolé. Mwedele sisi mwenda mwenengama pesa wango mahani mwaruji. Na wangala nai. C'est pas les femmes sans éducation, ma soeur. M'daukana barakama kalarobe. À cause de la CAF. Njabada wanawache pia, ma soeur. À cause de la CAF. 90% des femmes comoriennes, ou toutes les femmes, pas les comoriennes, ikao watu respectanga umahao. Ba kwa tujue fasili ya utahama pesa. Masurkala, we mfanya hazi. Ujue hili ya utahama pesa. Haukaya, we commerçante, we utapala, we kulala. Ngojue hili ya mapesa. Ya mdu maho ngujo kam valeur. Mdu maho ngujo kalma mastere. Paso ngojo ya ukaya. Yohenda haja ngojo rambu akaya hasimbuha. Mon mari, vraiment, il est fatigué. Nani mhadi lembawi, ni mdongo zero. Walaikum salam marimadi. Nani fanya nam, nani msaishe, nambanyu rajohula ili, ya jisante à l'aise. C'est comme ça. Mais la plupart, ya la kafu, wango mahanyu ngo ma délaissé, wango mahanyu ngo haruma tambu, wango mahanyu kwa tunda mastehi, wango mahanyu kwa tunda kamtua respecte. Shema kati la kafu joto la pia. Wallahi ngamjodo kansi à genoux devant nous. Gamjodo Kansi à genoux, chérie, tu viens d'arriver. Comment se passe le boulot? Ya wakati la banda kutsuhe ndarmen na zozo wenda warenga ye 1000 euro ya la kafu wakati lango shindo hungondo mastai na mahaba ya ufarie mrume shaba se la kafungiyo wallahi mrumaho katunda mahaba na nyanzo la plupart njamba pia shado wenje pourcentage hasibabu jewili na utabasamu mrume katulongozi wango mrume katulauli wango bahate shahula endo panondo wajitunie shi wakati la banda hondele sisi urenge 1000 euro msango mahala kadha mbabinunga mfanyo
rejau embabe ngamnike moto finalement mruma hajavala humsinye mbua emrume weka ya wala mafiro valazi la zonsi pia kwa tina valeur Mwenyezi Mungu naniki khatima njema inshallah. Subhanallah. Finalement shababi we ya jarendo anai ne fami fantomu yinu Hunenge mwana mshohao humtoda honi barahamba game zero yana nse mrumahe mrume ulode na Marseille ya mlola mazijua matoze evini mamubiza duze mruma jake nsiabwe karu matambu na mashaka ya tahe mrumshahe panda sijur ya mrumshia tsumabia shatsonga shaalawe hazini ya jangu mrumshe katibala ya mpare ni mwabeka mtujua ya stahamili matujua mare vandike matujua mataha solisio shafina ni majangu ukaya vale mwana hanyuge dao mwana hanyugwa he mwana mahae Wisafia soloda salam wale mwana hanyugwa he mwana maha mwana maha hamrenge hamgarde mahamba gemziro ya deklare mwana ya latif shababi hamanda yohamba alhamdulillah raili kajabaki hata watsahama pesa wa deklare mwana ya jamba dégage ya jamba dégage di alhamdulillah marhaba bo Mwenyezi Mungu baada mzade woi hajua hatlawa rahani jakatsi unjilia 10,000 euro hawut 1,000 euro natsahamria mbagure konese mwana ola himidi ya Mwenyezi Mungu shukuri mda hukana baraka haukaya ya waizo hajoka hurendezo vomiebu ya juhaka wakabula urambue sha angala mruhamadoi ya munde deception harma ukumbi 2021 ya dialo le mrumshe 2023 ya mrumshe uya jamre dima ya mfanya mafitsa juya klaw ya rabbi Mwenyezi Mungu naniki khatima njema inshallah Mwenyezi Mungu arjali zahiru han zahiru rabbal alamin ya rabbi hunuri jajari tume hunu haini mru hapule mwanamme harume mwanamshe haruma wajaza hangu mazao wanahanyu wanawashe msido jansi kuwa nahanyu do dhahabu shasisi makulimba msido jansi kuwa nahanyu dhahabu shasisi magaya yarume mwanamshe du yarume mwanamme matiramu harumu bahomzazaho hahurumu na ranzane ribenzane ritanganye rinjiharme mitsango rifanye tout ce qu'il faut rido diviser en deux enda fanye mbabo hanyu na fanye mbabo hatu esaho wana jeri fanye Swahili c'est comme ça watukufu galizia we message ya ukaya leo siku wa shughuli rumambeni ya ukaya je suis tellement désolé alaikum salam Imani Said Hassan pour Mwenyezi Mungu ajuri jana heri na baraka inshallah Mwenyezi Mungu apone sharisha huwa na damu maprofiteur itsoka ukaya leo bona lola ye mwana zaloba nulona nationalité nguju handungu gamla hunne na lole yo utsona uloble dare hamada minhunga mahaba ya 2 à 3 ans akanga joka ya lola nywana so hatumtuna zakirtas rilo sawarum lolani ya bonga juke mahaba yotsoka ya 2 ans chenu wakati mwede hata mahonde se jeune sepise balo wakati langa mji compare na Brigitte gamji compare na Marie Le Pen wando mahanyu kwa tsonda ta valeur Walaikum salam Asia Mwenyezi Mungu naniki khatima njema inshallah nambie shababi we yaukaya himidi ya Mwenyezi Mungu raheja kemrumesheola hakaha baki hata hutoemba umulu kinemnariali waho humdeklarie mwana hajua hatlawa himidi ya Mwenyezi Mungu banda hajua hatlawa raheja ka hutowaze mali humdeklarie mwana haba alhamdulillah maraba mejibu Mwenyezi Mungu bangabo wenji wajoka jibu wakawa hundwa nizoza uhundwa wenji insha Allah mama sheri mama Ferdina wenji wajoka wajibu wanizo za uhundwa na wenji watu wazade watkansi wastahamili hata wanro mahao watahama pesa watahawanro deklaro wana walibize mali wajuha wakawa yabo wala tazimvune zemali wewe mrumshe hanji ya shetani raheja kahu investisi walaikum salam sitidani watukufu Mwenyezi Mungu naniki khatima njema yarnike musomema ishababi wei himida Mwenyezi Mungu na wenga mludisina nuhambie n'hésitez pas akaya mrumshia juhendeza hepanda sijure ya lwa hemana maae ya hutlawa woti mgadwamba kututua tolaka uishie video yinu mbesheze nraru nezenne hata tinraruba hifanya usubutu uvehe kume haukekaenda taharejei wongu juarenge mbabi wahansi yendeza hetsena shakuna uhundra mahada ya sonu ngahe haukaya mrumshi hamandoi woti mrumshi wazio na maji wa alaikum salam Malik Abdali hata mpaka da yabo boom
longue vie à vous inshallah. Kwa Mwenyezi Mungu ajurjandia heri na baraka na unono. Ho hanzahi rabbal alamin yalpuene shahu wanadamu wapeu wajihansi haurenda wandunai na utsimbiambi nani wanawashe mafantomu watsona makertasi wanzadu fanya zenye kumbi final majadunge wandu hau wajadu hunda mahari wadu hunda na dhahabu wadu po wandu henda. Mwenyezi Mungu naneke sitara ya rijande kwa wanadamu hanza na hundu duniani hau kaka vati lijoka urizia kaka ruwana nezembi zijilio ili la hunda solution. Bo Mwenyezi Mungu ajujande alke wandu wahamba hata zichange hau ke mwenye changement Mwenyezi Mungu ho hanza rabbal alamin hata mpaka dayabo. Boum, longue vie à vous inshallah. Courage à toi, courage mon frère. Himida Mwenyezi Mungu ngojo hunda mrumshe mraji na ujo hanza ujo hutukuza ho hanza he rabbal alamin au kanga jokala plupart na washe wenji waongo anzao d'une manière au limite de AVC na mrado joka mrunati jangamiza sababu mrumme wala mrunati jangamiza sababu mrumshe na rekebo mguju hata wakati Mwenyezi Mungu ajo kusida mrule daikala kweli shabana basa mruna domba zedua ya hunde mwema shaba wanga mwenjo sungo ujaze sura zao hato wakati kao wajo ujwa kama sa waisati mahi watu mafu ya vampire. Longue vie à toi frérot. Himida Mwenyezi Mungu hauke deception ya uhunda 2021 ho kumbi nizo zajaza uhunda somaye bledar. Vraiment ça fait mal à tout le monde, ça nous fait du mal. Rambenyu ajaza tu hewe ya zema na mmedi ya zema na mshe wa alaikum salam ma soeur Manolo Yusuf hewe ya zema na mshe da zema na mme holariba yotinjema hata mpaka da yabo. Boom.